En ce qui concerne les mitraillettes de la Seconde Guerre mondiale, comment puis-je manquer la France? Mon pistolet mitrailleur français MA38. Excellente précision et cadence de tir. Certaines personnes disent que ma mitraillette MA38 a l'air moche. C'est de la romance française, comprends-tu? Mon arme a également été largement saluée après la Seconde Guerre mondiale, et tous les pays ont convenu. Thật sự tốt. Konepistoolin tulivoimasta ja kantaman tarkkuudesta puheen ollen, tai suomalainen somikonepistoolini. Tehokas kantama on 200 metriä, tulinopeus on 750–900 laukausta minuutissa ja 71 laukausta syötetään rumpulla. Voidaan käyttää kevyenä konekiväärinä. Sen käytön jälkeen suurissa Itämaissa ei ole huonoja arvosteluja. Матлаб मैं Бхарат हूँ. Твой дорогой и тяжелый пистолет-пулемет передо мной и упоминать не стоит. Финляндия. Моя русская бабоша – самый большой серийный пистолет-пулемет Второй мировой войны. И скорострельность была самой быстрой во Второй мировой, и логистика сказала, что полюбила меня после прочтения.